Dance grupa Electro Team ili skraćeno E.T. drmala je scenom 90-ih, no osim po hitovima ostat će upamćeni i po spotu koji je u to vrijeme postavio standarde koje je danas teško zamisliti. Najzgodnije djevojke, najbrži i najskuplji auti, kompletni jet set na jednom mjestu. Sve je bilo tu. Znam da se na spotu stvarno našlo strašno puno dobrovoljnih statista, jako puno zgodnih cura i zgodnih dečki. Mislim, radili smo to, one kao Tulum smo radili u Hrvatskom narodnom kazalištu, mislim. Prije nas su odbili Prljavo kazalište iz razloga što im je popucala štukatura unutra od prejakog razlosa, ovog Gibsona, i onda je tadašnji ravnatelj Paro njih odbio, ali nama je dao bez ikakvih, išlo je stvarno je nekako išlo sve sudbinski. Priča o spotu zapravo je bila modernizirana verzija bajke o Pepeljugi. Vana se našla u ulozi djevojke koja se cijelu večer zabavlja s princem koji na kraju s bala odlazi s drugom ženom. Nemam pojma, kaj. Kako je počeo rat na mom otoku? To je bilo strašno. Nevjerovatno. Spot tek je 12 sati, je kasnije jer je pjesma prebrzo postala hit, koliko se sad toga mogu sjetiti. I nismo se mogli dovoljno brzo organizirati, ni pretpostavljam naći novce, Bojtronik bio prvenstveno. On je, ja mislim, jako dugo tražio način kako da svoju strašno skupu ideju realizira. U ratnoj Hrvatskoj bend je pružio nemoguće za one uvjete. U 4 minute i 44 sekunde spojili su se svi mogući magneti za širu publiku. Prekrasne djevojke, skupi automobili, styling i naravno jedan apsolutni glazbeni hit koji je obilježio cijelo jedno desetljeće. Imali smo jedan jako zgodan auto. No, cure su još bile preplanule i došle su onim ljetnim haljenicama. Režiseri i Adani su onako gledali koje su im cure zgodne za kadar, pa bi ih stavljali stalno. Zamislite spot u kojem se među ostalim ljepoticama u istom kadru nalaze Miss Hrvatske i njena pratilja, Miss Zagreba i model koji se samo zbog snimanja spota vratio iz Milana. Tu su još i vrhunski sportaši koji su se u to vrijeme tek probijali, kao na primjer boksač Stjepan Božić. Ali što onda još nije bilo pojma starleta, sve su bile manekenke, ekonomistice. Pa krenimo redom. Ovo je Elena Šuran, prva hrvatska misica iz 1992. Tanja Tomić, danas poznata voditeljica. A ovo je i Ruža Peček, model i manekenka koju je kasnije u spotu angažirao i Toni Cetinski. Tu je i Ivana Štigler, danas supruga Ivana Gotovca, gospodarstvenika iz afere Mali maestro. Pa i Ivana Bilan, bivša supruga Denisa Popovića, današnjeg dečka Ive Majoli. No sve one imale su sporednu ulogu jer je glavna pripala ovoj fatalnoj crnki. Ona neće znati, da smo bili zajedno, tek je 12 sati. Nives Burek sigurno. Renata Horvat, tadašnji misica. Ok, Nives Burek, Livija. Pišite malo mlađima. Pa ja ne znam to... Nives Burek u to vrijeme bila top manekenka sa stažom i u Milanu. Tako. Glavnu ulogu u castingu modela imao je Dragan Jurilj koji je u to vrijeme imao i nadimak Otrov za manekenke. Štoviše i sam je glumio u spotu, no nekad vlasnika poznatog disko kluba, a danas poduzetnika, nažalost nismo uspjeli privoljeti da prokomentira situaciju iz ranih 90-ih. On je tad bio, ajmo reći, u prvo vrijeme čak je bilo i plesanje, New Jam Dance, bilo je ono, čagali smo zajedno. On je plesao za E.T. Ne. Da, imao je čak, ne kao, to je bilo više ne kao E.T. plesač, nego u Domu sportova, na jednom spektaklu. Iako je spot sniman na nekoliko lokacija, na onoj glavnoj ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu natiskalo se, pazite sad, 30.000 ljudi. To je najsmiješnija stvar. Pazi, ja trebam ući u kadar i stane se među ljudima, uopće ne kuže. To je bilo sve oko nas puno ljudi. I to su navijanje. Točno da ljudi su pljeskali kad su auti došli. Da, svaki ulazak automobila, to je bio pljesak, dole jedan cijeli spektakl. Osim što ga je i danas zabavno pogledati i komentirati, ovaj spot ima još jednu i to vrlo važnu poruku, a koja je aktualna i danas. Naime, unatoč ratnom vihoru i prilično sivoj svakodnevici pokazalo se da kreativnost nema granica. To je činjenica i evo, mislim, ako je trebalo ako je tada trebalo proizvesti neki šušur oko benda, i to smo uspjeli.